Ibrahim Koma, Samit, Strahinja Banović. How was it tonight in Chicago? It was a wonderful night. People were very happy to see me. We had a press conference with a lot of questions. I met lots of very interesting people, good directors, good actors. So a good list of new contacts as well. How was working with the Serbian director and working in Serbia and working with this very interesting love story? It was very enrichissant. Well, I've learned a lot of about the culture. I loved working with Stefane. It's well, the thing is, to me, is a director. Before just saying a Serbian director is a director who has his own way of working, and I really appreciate the way he works. And we become very friendly now. Thank you so much. Thank you for coming to our festival, and we hope to see you in one more or more Serbian movies. Thank you very much. Thank you. Ovogodišnji izbor filmova kao da je potvrda na jednu od čuvenih izreka da ako ne možete da rešite neki svoj problem, u stvari niste videli dovoljno filmova, jer ova 7. umetnost nalazi rešenje za skoro sve probleme. Tako se ove godine filmovi bave aktuelnim životnim, svetskim, planetarnim problemima, uključujući i večnu univerzalnu temu ljubavi. Poštovani gledaoci, ljubitelji filma, dragi sponzori, uvaženi gosti, večeras svečano zatvaramo 9. festival srpskog filma u Čikagu. Nadamo se da ste i vi kao i mi u prethodna 3 dana uživali u odličnim filmovima iz Srbije, kao i filmovima novih i mladih autora. Mogu da kažem da mi je srce puno što sam došla u vaš grad, što sam imala priliku da upoznam ljude koji festival postoji, odnosno koji čine da ovaj festival opstane. Mogu da kažem da vam je jako lep grad u kojem živite, malo duva vetar i malo je hladno, ali je veselo i drago mi je da smo dobili ove nagrade, tako da je to neka vrsta i simbolične potvrde da smo na pravom putu i da te stvari koje radimo dopiru do publike.
Pa dobro, znaš šta, jako je važno biti, širiti to što se dešava u Srbiji, vjerojatno ljudi teško gledaju ove filmove i nemaju gde da gledaju, pa je dobro s vremena na vreme uputiti ove ljude ovde šta se dešava u Srbiji, kakva je kinematografija. Mislim da smo ove godine imali par filmova koji su imali velikih uspeha na svetskim festivalima i drago bi je da smo ih prikazali ovde i nekako bih voleo da ovo traje i da se proširi na Amerikance. Mislim da bi to bilo nekako najbolje širenje srpske kulture koje možemo da imamo i mislim da je to najveća pobjeda koju možemo da ostvarimo. Eto. Ovogodišnji festival je imao veoma interesantnu selekciju filmova. Imali smo film Strahinja Banović sa kojim smo otvorili filmski festival, 9. po redu, i prvi put smo imali stranog glumca na festivalu, Ibrahima Komu, koji je tumačio glavni lik u ovom filmu, As Far As I Can Go, ili Strahinja Banović. Takođe smo imali selekciju divnih filmova iz dijaspore, kao i filmove iz srpske filmske produkcije. I ovim putem želim da se zahvalim svim filmskim stvaraocima koji su sa nama već 9 godina i čije filmove pokazujemo i promovišemo ovde u Americi. Ovo je jedini srpski filmski festival koji promoviše srpski film u Americi. Iduća godina je 10. godišnjica festivala koju ćemo krunisati sa novim događajima, sa većim brojem gostiju i sigurna sam da će biti nešto što će se pamtiti.